Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babul khutbati utawi iki kubab nerangaken khutbah ayyama mina ing dalem pira-pira dinane tanah ana ing tanah Mina. Khutbah mon khitbah ngelamar bida harokat bida makna. Babul khutbati utawi iki bab nerangaken khutbah ayyama mina ing dalem pira-pira dinane ana ing tanah Mina. An Ibnu Abbas saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karune Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Abbas. Amin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku khataba maca khutbah utawa napa ceramah sapa Kanjeng Nabi annasa ing manungsa yauman nahri ing dalem dina riyaya nahr riyaya kurban. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ya ayyuhan nas golongane manungsa ayu yaumin utawi iku endi-endine dina hada ayu yaumin utawi endi-endine dina iku hada iki yaum ayu yaumin utawi endi-endine dina iku hada ikilah yaum iki dina qalu mongko padha matur sapa para sahabat yaumun ngeniku dina ngeniku dinten haramun kang den mulyakaken. Maksudnya haram tanah haram, Masjidil Haram, tanah sing mulyaki, hari yang dimuliakan. Atau haramun makna apa? Suci, hari yang suci, tanah suci. Qala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabi ayyu fa ayyu baladin utawi endi-endine negara fa ayyu baladin napa niku utawi endi-endine negara hada iki napa balad qalu mongko padha napa niku wau faqalu mongko padha jawab sapa para sahabat baladun geniku yakni ai hada baladun seneka baladun niku utawi iki balad yaiku baladun dadi nyimpen ai hada baladun ai hada baladun haramun utawi niki niku napa niku negara utawa tanah haramun kang den mulyaken kang suci. Fa ayyu syahrin utawi dindine bulan iku hada iki syahr qalu mongko padha matur sapa para sahabat syahrun utawi niki bulan nggih niku bulan haramun kang mulya syahrun utawi niki bulan nggih apa syahrun napa niku nggih niku bulan. Qalu mongko padha matur sapa para sahabat syahrun geniku bulan nyimpen hada berarti syahrun geniku bulan haramun kang mulya. Qala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna dima'akum mongko sadene pira-pira gedhe sira kabeh wa amwalakum lan pira-pira bondo sira kabeh wa a'radakum lan pira-pira kaperwiran sira kabeh harga diri kaperwiran nika alaikum ing atasi sira kabeh iku haramun haramun iku haram alaikum napa niku alaikum ing atasi sira kabeh iku haramun
haram. Kahurmati yaumikum kaya dene mulyane dina sira kabeh hada ya iki yaumun nahar. Kahurmati yaumikum kaya dene mulyane dina sira kabeh hada ya iki yaumun nahar. Ya tas saja. Marena khotoban nas hada ya iki napa yaumun nahar. Fi baladikum ing dalem tanah sira kabeh, ing dalem negara sira kabeh hada ya iki maksudnya Makkah. Fi syahrikum ing dalam bulan sira kabeh hada ya iki bulan yakni Dzulhijjah, bulan besar makene kan. Fa'ada mongko baleni sapa Kanjeng Nabi ha ing kalih ha ing lafat ha ing dawuh inna dima'akum wa amwalakum dibalik mana bi Kanjeng Nabi miroron kelawan pirang-pirang ambalan sampai di bolan-balan bi Kanjeng Nabi saking pentingnya. Tsumma rafa'an likari-kari ngangkat sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Allahumma hal ballaghtu Allahumma hal ballaghtu Allahumma du Gusti Allah hal ballaghtu temen nekaaken kula hal ballaghtu temen nekaaken utawa nyampeaken kula Allahumma du Gusti Allah hal ballaghtu temen sampun nyampeaken kula pun lepane bodho Pak biabdina Gusti mare sampayaki sareng boten kawula Gusti pun kula sampeaken teng tiyang-tiyang niki. Kala mongko jawab sapa Ibnu Abbasin Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karone Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Abbas amin. Fa walladzi tabidzat asompa Sayyidina Abdullah bin Abbas fa walladzi tabidzat nafsi kang utawi awak ingsun iku biadihi ana ing kekuasaane alladzi innaha sak temene iki la napa niku dawuh napa niku ya Yohanes ayu yaumin nggih tegese wasiat niki wasiate Kanjeng Nabi niki ana hadza sak temene napa niku walladzi tumidat nafsi kang utawi awak ingsun iku biadihi ana ing kekuasaane alladzi innaha sak temene wasiat sing disampaikan niku ya Yohanes ayu yaumin niku wasiat termasuk napa syarat kesane khutbah niku nggih ana wasiate khutbah Jumat khutbah Id ya Yohanes ittaqullah niku jenenge wasiat innaha saten wasiat iku la wasiyatuhu yaktine dadi wasiate Kanjeng Nabi ila ummatihi maring umati Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fal yuballigh mongko becik nekaakenno mongko becik nyampeakenno sapa asyahidu wong kang syahid ya wong kang hadir wong kang nyakseni nyampeno al ghaiba ing wong kang ghaib wong kang ora hadir la tarji'u ojo balik sira kabeh ba'di ing dalem sakwise ingsun kufaran napa niku la tarji'u ojo balik tegese ojo dadi ojo ngono ojo koyo biyen maning la tarji'u ojo balik sapa sira kabeh ojo dadi sapa sira kabeh ba'di ing dalem sakwise ingsun kufaran ing napa niku wau dadi wong kafir kufaran ing dadi pira-pira wong kafir. Maksudnya apa kan tidak wong kafir? Ya ndak, cuma menghalalkan darah dan menghalalkan harta-hartanya manusia itu termasuk kebiasaan wong kafir. Makanya syariat ini kinapa? La tarji'u ojo balik koyo biyen maning zaman jahiliyah, menghalalkan darah orang, membunuh anak kecil. Nah, kok ojo dadi yakni maksudnya la tarji'u ba'di kufaron ay la tarji'u napa niku la napa ai napa la takun af'alukum syabihatan bi af'alil kufar. Cek sampai kelakuan apa ini nggak kelakuan dari kafir boleh semarin dari ya semarin wasiat kanjeng Nabi diwanti-wanti koyo ngono bisa gambaran koyo napa yo mateni arek cili mateni wong ngamek hartane wong. Nah niku termasuk kebiasaane wong-wong sadurunge tekani Islam niku ya duribu halimukul sapa ba'dukum setengah sira kabeh riqaba ba'din ing
gulune setengah kang wene, yakni saling membunuh, saling membunuh, saling menusuk, saling memenggal. Farubba muballighin utawi pirang-pirang wong kang napa niku den tekaaken iku au'a luwih paham min sami'in tinimbangane saking wong kang ngrungokaken. Farubba muballaghin nggih. Farubba muballaghin napa niku utawi pirang-pirang wong kang den tekaaken. Farubba muballaghin farubba muballaghin utawi pirang-pirang wong kang den tekaaken iku au'a luwih paham, ya luwih ngrungokno. Min sami'in iku au'a luwih paham min sami'in timbangane mustami', timbangane wong kang ngrungokno. Wong kang te faruba muballaghin utawi pirang-pirang wong kang den tekaaken iku au'a luwe napa niku luwih paham min sami'in timbangane wong kang ngrungokaken. Ya kadang-kadang wong sing nekakno niku, wong sing nyampekno niki ya urung tentu luwih paham timbangane wong sing nyampekno, sing disampekno niki. Nak sampeyan kapine kan. Dan kadang dia lebih paham tinimbang sing nyampekake. Kata beliau, maka nika adalah tugas atau perintah wasiat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di hari Idul Adha neng Yaumun Nahar. Nabi berkhutbah berwasiat, ya ayuhan nas, wahai manusia, ayu yaumin hadha, qalu yaumun haramun. Nabi bertanya, hari ini hari apa? Maka mereka para sahabat menjawab, hadha yaumun haramun, ini adalah hari yang suci, hari yang mulia. Nabi bertanya lagi, fa ayu baladin hadha, ini negeri apa? Qalu baladun haramun, ini adalah negeri yang suci, negeri yang mulia, yakni Makkah. Qala fa ayyu syahrin, ini adalah bulan apa? Qalu, maka para sahabat menjawab, syahrun haramun, ini adalah bulan yang mulia, yakni bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi meneruskan, qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian, nama baik kalian adalah haram atas sesama kalian. Jangan saling membunuh, jangan saling mengambil, merampas hak atau harta orang lain. Jangan saling menurunkan, menjelek-jelekkan nama baik di antara kalian semua. Alaikum haramun, semua itu adalah haram bagi kalian. Tak boleh matiin orang, tak boleh ngalantunin orang, tak boleh merendahkan harga diri orang, tak boleh nyubaki nama baik orang. Ini ketuti wasiat Gusti Kanjeng Nabi. Kahormati yaumikum hadza, sebagaimana kesucian dan kemuliaan hari ini, bulan ini, dan tanah ini. Tanah suci, bulannya bulan suci, kemudiannya hari-hari suci, hari semulja, bulan Dzulhijjah. Dinana dina Arafah. Tanah Makkatul Mukarramah. Wah, ini tanah haram, tanah suci. Macam-macam nih tanah haram nih, tanah suci, tanah mulja. Nih bulan Dzulhijjah dilipat gandakan oleh Allah Taala segala bentuk amal ibadah. Apa saarek kencur setahun, menghapus dosa setahun dari mulja bulan Dzulhijjah. Dosa di sini kan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadah di bulan Dzulhijjah, maka Allah pun melipat gandakan orang-orang sak maksiat yang bulan Dzulhijjah.
Kenapa? Karena pun tak muljaki deka panapa sih muljaki dene Gusti Allah. Orang yang mabuk ning kantor mungkin yang kebiasa, tapi mau mabuk ning tanah suci, Pak. Orang yang mabuk ya di masjid, ane kebun dosa aja. Karena pun tak menghargai ke masjid, tak muljaki ke masjid. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ada ketakwaan di dalam hati. Lalu terus mabuk ya dan Ka'bah. Maka tanah akan menjadi bermelipat gandakan daripada amal ibadah, ketaatan pun bisa melipat gandakan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Berarti monoreng mon tak amul jaki dak panapa sih mon jaki dene Gusti Allah ni ka alamat orang tak pate kelar iman tak kuat iman. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Orang samul jaki sya'airallah ay sya'air dinillah, yakni lambang daripada agama Allah, masjid, Makkah, bulan-bulan saya muljaki dengan Gusti Allah, tina-tina saya muljaki dengan Gusti Allah. Orang saya muljaki ini berarti dalam hati dan ampun pada ketakwaan, takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Andi ka bi kanjeng Nabi fa'adaha miraran. Eli bodi bi kanjeng Nabi kalimah nika. Sampai-sampai ning riwayat lain kanjeng Nabi saking sering atanya nih kan, saking atadruna ayu yaumi hadza, apa entau dina apa ya, apa entau negara apa ya, apa entau dina apa ya. Sampai sahabat ini nyangka kulna, pada jawab para sahabat Allah wa rasuluhu a'lam, hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Dari Nabi beliin atanya bulan Dzulhijjah. Saya tanyaki Makkah, saya tanyaki dina mulja yakni yaum Arafah. Dia saja kanjeng Nabi agrinya malain. Wana Nabi beli kanjeng Nabi. Ayu baladin hadza? Ayu yaumin hadza? Ayu syahrin hadza? Wana Nabi beliin bi Gusti kanjeng Nabi sampai para sahabat nikah nyangka. Tuh, macam penting ada iya bulan dia. Macam hebat ongku dinaria tanaria. Dan kanjeng Nabi sepenega juga deren umat Islam, hartana umat Islam, nama baik orang Islam, cek sampai ganggu, cek sampai catonin, sebagaimana sampian aja gede bulan semulja neng tanah mulja, tempat semulja dina semulja, maka tak kalah penting jaga harta umat Islam, jaga deren umat Islam, cek sampai akhiri. Walaupun secap-cap cek ngalah hak orang Islam sekalipun serupiah, cek sampai merusak atau mengotori atau mencemarkan harga diri daripada orang lain. Mereka peringatan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya ajaga harta orang Islam. Cek sampai kemudian panjenengan megili deren orang Islam nyatonin umat Islam walaupun secap-cap. Wallahi kanjeng Nabi kuku sebagai lutut karena kanjeng Nabi paling cinta ke umatnya. Walayatubillah, boleh sampai matiin umat kanjeng Nabi, sampai matiin umat Islam, ngerampok, lebih cara ngerampok, lebih cara begal, lebih cara macam-macam. Padahal kanjeng Nabi nggak nikah punan si awasiat eliboli nikah ketika khutbah neng yaumin nahar nikah eliboli fa'adaha miraran eliboli bi kanjeng Nabi. Setelah tadi kanjeng Nabi mari nyampe aki eliboli nikah sampai sahabat nyangka bekal bedanya lain selain Dzulhijjah. Ada enggak kanjeng Nabi farafa'a thumma rafa'a ra'sahu, ada enggak kanjeng Nabi di atas langit pas ajabu Allahumma qad ballaghtu hadza Allahumma hal ballaghtu Allahumma hal ballaghtu, ya Allah ampun nek sampayaki sareng kau dari umat Islam, ampun nek sampayaki sareng badan kau dari orang lain. Artinya kanjeng Nabi tak ditanggungan nek pada pak pun sengko teateh cek sampai menghili dari negeri Islam, teateh cek sampai ngerampas harta dari Islam, teateh cek sampai menjelek-jelekan nama kehormatan umat Islam. Masya Allah, ane kemudian lakonnya aman, di sana aman, negara aman. Ada orang berjubah ki orang, ada perampasan, ada perampokan, ada yang merugikan
ada orang lain enggak sopu. Gini ke wasiat Kanjeng Nabi cuma pun banyak si melanggar dari wasiat nikah. Kanjeng Nabi pun ada bu, Allahumma hal ballagtu hada. Ya Allah, pun la isto pun la berdepak sareng bejar kau. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, asumpah. Fawalladhi nafsi biyadihi innaha lawasiyatuhu ila ummatihi. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Asumpah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini adalah termasuk bagian daripada wasiatnya Nabi kepada umatnya. Wasiat Kanjeng Nabi ada anak sampai bakal kareng tua. Jadi wasiat. Wasiat Kanjeng Nabi umatnya surah takok ke Gusti Allah di antara wasiat Kanjeng Nabi ada umatnya gini kah? Telok nih kah? Ketika Kanjeng Nabi khutbah ning yaumi Arafah ning padang Arafah ketika haji. Ning wasiat Kanjeng Nabi nih kah? Sampai tidak orang-orang saya tak hadir. Pada ba'aki fayuballigh asyahidu al-ghaibah. Orang-orang yang hadir, orang-orang yang ngeding, orang-orang yang ngedelak. Sampai yakin orang yang tak tahu, sampai yakin orang yang tak ngeding, sampai yakin orang yang tak datang. Nah, ini kesampean ngaji itu pada apa? Ya keluarga anak, beda anak, mak ngalak di noreng di kancan mainan mata. Pebeli, jangan ngalak di noreng jong. Senehika. Pada apa? Faballigh. Nah, ini keperintah nih ya. Faballigh wasyahidu al-ghaibah. Pada apa? Pada baki. Ballighu anni walau ayah. Pada apa sih datang dari sengkok walaupun seayat. Pada apa? Ada keluarga nah. Pada apa ada orang-orang sekitar. Pada apa ada orang-orang yang saya cintai ini kau boleh berbanjir. Baik. Hadis nikah pertama menunjukkan orang khutbah nikah suara harus lantang. Orang khutbah nikah, orang yang menyampaikan khutbah baik ceramah ning pentas, ceramah ning podium atau baca khutbah ning masjid, ning mimbar, baik mimbar masjid atau mimbar ning pengajian, suara harus lantang, harus peteki. Kanjeng Nabi sampai mulai penting urusan elibali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini bilang pun menganggap nika perkara-perkara sepenting elibali Kanjeng Nabi. Nika menunjukkan apa? Menunjukkan aneka wadhalika min hirsihi 'ala nas. Karena Kanjeng Nabi ada sifat harisun 'alaikum bil mu'minina raufun. Kanjeng Nabi ini tak tero umat celaka. Kanjeng Nabi ini begitu semangat untuk ngajak manusia untuk selamat dari api neraka masuk ke surga. Haris semangat sar Kanjeng Nabi ini cek sampai tang umat cek sampai umat Islam dia melakukan telo hal ya. Wa indharihim 'alal akhirah. Kanjeng Nabi andi julukan nadhir, memberikan peringatan 'alal akhirah, atas minal akhirah, atas hebat aku ning akhirat mereka. Kanjeng Nabi ini kan mau khutbah faka'annahu yuhadhdhiruhum min dhuhuri jaishin. Seakan-akan Kanjeng Nabi ini kan memimpin perang, mau baca khutbah, mau nasihat, mau khutbah Kanjeng Nabi ini kan, mau khitbah Kanjeng Nabi ini kan ala sautuh teki suara. Karena imam jaishin. Yo saja Kanjeng Nabi ini kan ceramah ada tentara, memimpin tentara. Sampai dalam riwayat Kanjeng Nabi ini kan Nabi nasihat, Kanjeng Nabi ini kan mau khutbah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat ainahu, sampai merepotkan kami merah. Serius Kanjeng Nabi ini mau khutbah. Wa ala sautuhu tekki suara. Ya ayuhan nas. Ya khutbah keman. Ya ayuhan nas. Ittaqullah. Jangan sudah tanya ya ambil tajir atau apa. Tekki suara lagi. Kami paghul di tongkat. Ya Yohanes, dari mereka merah. Paham ki? Paham. Ngiding. Munafid toba. Ceramah kamu kelengkeman. Jamaah, jamaah bentuk deh.
teges. Daripada ku emek, sarung pink, kelambi pink. Hadirin, hadirat, saya mau merbuku tau ju. Siapa di sana wajar nggak bantu molek, udah siapa nak berhenti kali saya. Enerjo nih, gula lagi gawo lagi ya mak tungaren ramai pengajian dan gula pentas saya tekin. Beda organ lah, beda gitar, ada pengajian apa jangan gula congo apa, tak ada terus saya betul di sana wajar. Memolek gula. Untungnya sepeda, dulu dia gampang yotnya lihat. Di almarhum Rosi, mulai sih, anak apa, wah boleh sih betul ya bro. Hanya nyanyi saya lempor yang rodoh lah. Terus saya mau cak, aat air salam dulu, citra matan kau. Kanjeng Nabi ni kak, mon akhutbah ni kak. Ihmarrat ainahu, merepot ini sampai berapa? Sampai kemerah-merahan. Wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu. Saya Kanjeng Nabi dibentul urusan haram, urusan maksiat, urusan taat ke Gusti Allah. Hatta ka'annahu min mundiru jaishin, seakan-akan Kanjeng Nabi ini memberikan peringatan dekat orang-orang yang perangan. Orang yang perangan apa? Siap. Rapatkan barisan. Siap, siap. Iya. Ada pemimpin perang torkeletoran. Siap ya. Nanti kalau ada musuh tembak, tes. Kalau kamu nyecek tesan tembak, bener jedor. Nanti kalau ada musuh ditembak ya, tes. Ada apa deh lo deh. Hah? Cekam gelenggeman tadi. Jadi khotib ni kepegang nyari setekki semahapan si genteng sak jengguan. Jadi orang rajin li orang letako nangis. Mak nangis. Tuh asli jenggu khotib ni. Tu tak ngak ambin beri boleh disebut. Ambin lo apa jenggu lo tapi enggak begitu. Dia baca tekan, tolong ngak kata seram boy. Pengen kipas aku beli. Oh, korji. Orang mau naik ni jejeng lancar. Masya Allah. Ini kan apa? Dahulu Imam Nawawi ni kan. Qala Imam Nawawi fi syarh Muslim, idza khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihmarat ainahu. Mereka tersambit merah wa ala sautuhu, tekki suara dari Nabi, wastadda ghadabuhu, sarah bentuk Kanjeng Nabi. Kanahu mudhiru jaishin, seakan-akan apa? Seakan-akan mimpin perang. Dari hadis mereka Kanjeng Nabi, dari hadis mereka yustahabbu, maka disunahkan lil khatibi kakui orang yang khutbah ayar fa'asautahu ngangkat suara. Jadi santaan Bilal lampu, bi khatib. Bilal kan nak tanah gumme, tu santan soal. Idza sa'idal khatib 'ala al-mimbar, fala yatakallamu ahadukum tekis suara nak anu saya Bilal. Kuda khatib pa. Kam kelenggeman ba gente nyari. Nyari papan, bisa kira orang sing ngantok mau tekes dia. Benar awal itu. Saya datang awal lagi. Bicara pancet, saya baca. Dah iya pokoknya. Nah, jadi sunnah nih kan, sunnah. Eki kudu oneng si khotib nih kan, bajina tarhib, masenang bajina tarhib, matako. Mon matako tidak sebenarnya masih kira orang matako. Ngajak ke orang supaya takut udah ke Gusti Allah. Oh, diki mau nyeretaki swarga, mau nyeretaki neraka, iki bisa mengekspresikan, ya. Namanya mana? Mendramatisasi itu kudu tahu. Orang bajina tarhib maseneng ka orang iki cek menteli. Are mau jen matakok ka orang iki pas serius. Seneng sekira orang itu betul-betul. Dalam akal pikiran mereka masuk iya takut ongku senika. Nah nikah napa termasuk hikmahna dari hadis nikah. Oleh karena itu
Cek sampai ngelakuin untuk perkara nikah. Nikah haram. Walimah maji makin. Jadi hadis ini kan menunjukkan haram mah mengkili dari orang Islam, haram mah merampas dunia orang Islam, haram mah merendahkan nama baik orang Islam. Jangan sampai bernyubaki, jangan sampai menfitnah. Masya Allah, makin mulai cek biasa. Takung nangkung orang-orang muljud, saya perendah nama baik para ulama, para kiai, para habaib dengan enteng sudah. Beda buzzer, beda orang-orang saya bejer untuk merendahkan orang lain, untuk menghancurkan nama baik orang, untuk supaya orang betul-betul ancur tandi percaya diri mungkin padahal ini kepada larang di agama. Silakan bersaing dengan sehat, dengan cara-cara yang gentleman, harus dengan cara gentleman. Tahu gentleman ya? Waktu ada pion gua cek jadi pangecut, mencoba nyaman orang dari budi. Yang kimon baca, ongkung kiko tu sehat, saingan cara sehat, bener kalau cara matiin, bener kalau cara merampas, merampok, ruah pancor, ruah kecok, ruah bate, ruah seneka, warga. Tadi gentleman neganya mana? Apa bahasa Maturan gentleman? Kira sore ini ketakwaan berarti ini, kira berarti. Tak seneka ajaran Islam ni kan. Tapi banyak sama guna hikmah dari apa? Dari hadis neka. Supaya beda takfir. Supaya beda apa? Beda takfir, beda bekas dalam napa saya sampaiaki tineng khotib, tineng penceramah, tineng saya khutbah neka membekas di dalam hatinya. Khutbah neka untuk ketika urusan takut ke pangeran, angkat suara. Ketika nadir indar, pecek teges pekeras. Ketika neraka kibab suarga tarlib, mulai beda tensi lebih nama. Jadi terpenteran kisah penyampaian gelak, saya khutbah gelak, khotib gelak. Ya, sehingga Kanjeng Nabi mulai urusan senekan ini keserius Kanjeng Nabi. Sampai beliin sampai pan-beropan kali. Sampai Kanjeng Nabi ini sampai merah, sampai makar Kanjeng Nabi ini kamu nyampaiaki. Oli katela serius, katela bentuna, mula narangaki berkaitan kelaban hak orang lain. Termoga titik bermanfaat. Nah, nikah bab khutbah neng ayam mina atau neng nama ketika khutbah neng rangkaian daripada ibadah haji. Ya. Termoga titik bermanfaat. Cek sampai pas ngerapasan di noreng, cek sampai ngalbengal menghili dari orang lain, cek sampai merendahkan atau merusak, menghancurkan nama baik orang lain. Itu berapa salah ya pencemaran nama baik ya. Lakan lebih lagi ya larangan dari Islam nikah. Pasal ada pencemaran nama baik, ada pasal perbuatan tidak menyenangkan, ada kapi. Sampai menurut ini aman. Aman, ada pembunuhan, ada tawuran, ada perampokan. Ini ketika wasiat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat umat. Kemudian yang kedua dari hadis nikah bisa kita ambil faedah bahwa nikah ketika wasiat Kanjeng Nabi dekat umat sampai di kiamat. Nomor dua, nikah dianjurkan atau disunahkan bagi khatib ketika menyampaikan khutbahnya angkat suarana. Ketika nikah pun ada kejadian pembunuhan mata apa serius. Sebagaimana Nabi ihmarat ainahu washtadda ghadabuhu wa ala sawtuhu. Katela murkan Kanjeng Nabi, bentuk dengan Kanjeng Nabi. Ya katela Kanjeng Nabi nikah coba betul-betul serius. Ya, cek merah tadi orang. Nah, termoga tetap bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kula ibadah walimah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa milada kalimatik kullama dzakaraka wa dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi
محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخذنا يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأجر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر ومن ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح القرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وأصاب حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد بن حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين أينما كان وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبر خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني ثم القطب الأنفاس الأحبي عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البارس ثم إلى روح قطب البار الحبيب عبد الله بن حسين بن الطاهر وخطب مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقا أولاد المختار وإخوانه ثم إلى ركوب شمس البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زيد الحبشي قطب الملك الحبيب علي الحبشي ووصولهم وفورهم ثم إلى الرحية الحبيب عبد القادر بن أحمد جين الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وخي عباس المالكي ثم إلى الحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن طاهر الحداد والحبيب أبو بكر درسي والحبيب شيبة الضبوطي والحبيب عبد الله الحداد بامن والحبيب حسن بهارون وزوجته ثم ووصول وفوره ثم إلى الرحيم الحبيب حسن بهارون ووصول وفوره ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخان السداب ثم إلى الحبيب علوي بن سداب السداب والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن حسين سداب والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقي والحبيب صالح صحابي تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار وابي محمد الهدار بيضاء ووصول ثم إلى رحيك هدي جاسم نور سليم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ثم إلى روحك هيجي عبد الله محسن وزوجته ثم إلى روحك هيجي عبد الحليم جاسم ثم إلى روحك هيجي معروف عارفي وأصول مفرم ثم إلى روح صلب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات وصال وأنوار وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن نتبشر بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خدمة وعافية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات والمفسد والفتن والمحن ما ظهر منها رمضان ويطيل أعمارنا في طاعته وفي طاعته ورضاه
ويمن علينا وعلى الجميع بكامل حسن خاتمة بكامل حسن خاتمة سابقة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسنا ومعنى ظاهرا وباطنا وعلى من سلفنا الصالح مثل هدي سنوينا وعن من طلبوه طلبنا وعلى من قصدوه قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة.